Ũũ nĩguo ũkoretwo ũrĩ mũtugo wa aikari makĩria ma 600 wa gĩcagi kĩa Enyuta kaunti-inĩ ya Kajiado makĩroka thabarĩ cia kilomita makĩria ma 20 gũcaria maĩ ma kũnyua na ma mahiũ. Tunaenda kuona bwana, tunavuka Lamu, tunaenda kumbali. So ukikuja nyumbani pengine hata hujakula, unakuja umechoka na hakuna kazi nyingine unaweza kufanya. Mifugo imekuwa karibu, watoto tunapata maji karibu. Watoto walikuwa wanatoka nyumbani wanakuja na maji nyumbani mpaka hapa shuleni. Sasa zingine watoto walikuwa wanakaa nje sababu hakuna maji ya kupikia shuleni. We used to go almost like 20 kilometers fetching for water, and that has become a challenge mostly in the part of the women and also the livestock, because livestock has to move to almost 20 kilometers from this place in search of this commodity. No na kũrĩ ũguo rĩu mĩtangĩko yao nĩ ikinyĩte mũthia thutha wa tabarĩra ya maĩ gũkinyanĩrio mwena ũcio nĩ gĩkundi kĩa WWF Kenya ikihonokia aikari ya kũrĩ thĩna ũyũ. Ulikuwa unaamka saa 1 unarudi saa 8 nyumbani, lakini tumeifurahia sana, maana siku hizi unakuja unachota maji saa 1 unarudi saa 1 nyumbani. Nao mama ndio wamepata kupumzika, kwa sababu in our Masai community wamama ndio huwa wanafanya kazi mingi sana. Kama ni kuchota maji, wao ndio wanachota maji, and even in most cases wakienda pale kwa maji wanakaa around 3 hours wakingoja, because sometime hata maji hapa hakuna. Thabarĩ ĩno ĩrĩa ĩrĩkanĩte kũhũthĩra makĩria ma ciringi milioni 5 na oroho ĩkahũthĩra hinya wa riũa kũnyagia maĩ kũrĩ aikari nĩ ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩ ya kĩguni makĩria gĩcigo-inĩ gĩkĩ. We are paying nothing. Ni jua tu inaangukia hapo, and then maji by saa 4 ama saa 3 maji itakuwa imejaa hiyo 10,000 liter tank ambayo still tumeletewa na hii kampuni yenye walitengeneza hii borehole. So it is of no expense, lakini unapata maji ile ambayo inatutosha. Kwa ihinda iraya maĩ makoretwo me mũhĩnga mũnene kũrĩ ũthii wa na mbere wa aikari ya Kajiado ya irathĩro na makĩria gĩcigo-inĩ kĩa Poka Kenya, na kũrĩ aikari aya mathiaga ng'endo cia kũraya gũcaria maĩ makĩũria thirikari kũmaririkana. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwende wa Mũgweru.